bya bihangange bimugora nkande. Excellence Monsieur le Président, nimwe mwenyene twahaye ijambo, twe umwenyene ni kuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa. Hindukirira amaso abarundi, utubwira abo bantu bose batugora. Excellence Monsieur le Président, ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, bifurize umugoroba mwiza w'icyumweru cyangwa se umunsi w'Imana nkuko mu rurimi rw'ikirundi babivuga. Angira ngo nkuko mubibonye mu byukuri mwabonye video dutangije, mu byukuri ibintu rero ntago byoroshye habe na gatoya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abaturage ndetse n'abayobozi bandi bamufasha kuyobora iki gihugu bakomeje kumugira ayinyoni yagize ibivuzo. Ni Reverien Ndikuriyo wamaze kuritsira ndetse isaha n'isaha mwakumva yuko we na Perezida Evariste Ndayishimiye aho umwe ari guca undi ari guhacisha umuriro. Turaza kugenda tureba amakuru rero menshi agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe iki gihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kiritegura amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe umwaka utaha, umwaka 2027. Muri CNDD FDD kugeza aya masaha ntabwo baremeza ugomba kuba kandida perezida. Benshi baravuga yuko batinze ndetse banakererewe, ubu bakabaye baramaze kugenda bategura ugomba kuba yahagararira iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha. Nyuma yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yagirizwa kukuba atantege afite zo kuba yatanga amabwiriza yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, benshi barabona ikizere mu mugabo bita Reverien Ndikuriyo izi saha, ariko nawe biragaragara yuko yamaze kwiyakira nk'ugomba kuzasimbura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu masaha ashize nibwo twabonye amakuru akomeza kugenda avuga yuko abaturage benshi b'abarundi bategeranyije amatsiko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kubabwira mu minsi iri imbere, cyane cyane yuko afitwe imbwirwaruhame agomba kugenda ageza ku banyagihugu by'umwihariko ku nama cyangwa se ku byagiye biva mu nama imaze iminsi ihuza CNDD FDD. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba ibyari byo, ni intambara ikomeye cyane iri hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Barashinzwa kukuba badakorera abaturage ndetse umunota ku munota, isaha ku isaha Perezida Evariste Ndayishimiye ntatinya kugaragaza yuko ari bo bagambanyi bakuru b'igihugu ndetse no kuba izi saha abaturage batakimwizera. Avuga yuko ari ikibazo cy'ubuyobozi bubi. Uku kwitana ba mwana rero bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi, nibyo birimo biragenda byimisha amanota uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gisirikare agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi cyasubiye inyuma ugereranyije nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaje agisanga ubwo cyayoborwaga n'umuhisi Petero Nkurunziza. Turaza kugenda tureba ibyari byo, tuza kugenda tureba amadosiye akomeye cyane yamaze kugenda acukumburwa avuga ku ifungwa rya General Bunyoni umaze ku minsi agaragara mu byukuri mu bihe bitandukanye ari muri ka zitoroshye habe na gatoya. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi bivuga yuko zamaze kwigaba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, harimo ibice bya Ibogobogo, Mikarati, Mikenke ndetse n'ahandi hose ku isi n'ahandi hose mu byukuri mu burasirazuba bwa Kongo bahawe amabwiriza meza ate. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo, ariko nyamuneka amakuru hari nuko nimbonera kure zirimo ziratorezwa mu ntara Cibitoke zigomba kuhita zisanga ingabo ku rugamba cyangwa se intwaza ngabo ku rugamba bakajya guhangana na Red Tabara ndetse na mama 23 yakomeje kugenda igaragaza yuko isaha n'isaha yatera igihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga bati mu gihe Perezida Neva atari buze guhosha aya makibirane y'abafitanye n'inyeshyamba za M23 bishobora kuzamwimisha amanota. Nanone muri CNDD FDD bakaba bamwambura umwanya we ndetse andi makuru avuga yuko ukurikije uburyo politike y'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi imeze bishobora kuzarangira uyu mukuru w'igihugu no mu mwaka 2027 atagejeje kubera ibibazo bya politike biri mu gihugu imbere muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba amakuru ava mu butasi CNR nyamuneka avuga yuko Prime Niyongabo ashobora kuza gusimbuzwa bamwe mu basirikare bakomeye cyane, yitwa Ndegeya mu byukuri Brigadier General Diomede Ndegeya. Uyu nguyu niwe bivuga yuko ashobora kuza guhabwa
mwanya akiyerekana akaba yarongora igisirikare cy'u Burundi kigaragaza ko gikomeje kugenda gitakaza amanota mu bihe bitandukanye cyahoranye ndetse cyahuze ari n'igisirikare cyinshi cyagiye gitinywa kuri uyu mugabane wa Afrika. Andi makuru turi buza kugenda turabwira yuko umwuka utifashe neza mu gisirikare cy'u Burundi nyuma yuko abasirikare bagaragaje yuko mu by'ukuri barushye cyane, nyuma yuko kandi hari abasirikare baturutse mu gihugu cya Somalia ubwo misiyo y'ingabo z'u Burundi yasozaga mu gihugu cya Somalia, benshi bakagaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mbere yuko imiryango yabo ikomeza kugenda ikomplaininga yuko itigeze ibona amafaranga. Nanone kandi abo basirikare bahita boherezwa ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo, benshi bakavuga yuko rero ari byo bikomeje kugenda biteza ibibazo muri iki gisirikare cy'u Burundi. Andi makuru kandi mudukunde tuza kugenda tureba ibyari byo umutekano wakajijwe mbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko bivugwa yuko hari ibitero bikomeye cyane Red Tabara yaba irimo irategura kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu bihe bitandukanye uyu mutwe wa Red Tabara wakomeje kugenda ugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, Uburundi bwo bukagaragaza yuko mu by'ukuri iyi Red Tabara yaba iterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda muri aspect zitandukanye. Andi makuru kandi turaza kugenda tureba uburyo ibintu bihagaze nyamuneka nkuko twamaze kugenda tubibabwira, kugira ngo tuze tubaramburira ingingo z'amakuru z'uyu mugoroba. Nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri tubane namwe gatanu kuri kagenzi kako. Umugabo bita Perezida Evariste Ndayishimiye benshi baravuga bati ntago uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azageza umwaka wa 2027 hatabayeho kudeta cyangwa se ngo habeho ifungwa rya bamwe mu bayobozi batandukanye, harimo umugabo uri gushyirwa mu majwi ni Reverien Ndikuriyo. Ibitangazamakuru birimo SOS Media byandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byamaze kugenda bigaruka ku kijyanye n'umwuka utari mwiza, by'umwihariko hagati mu ishyaka rya CNDD FDD risanzwe rifite cyangwa se riyoboye iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone ibi bije bisanga nanone umwuka utari mwiza hagati y'amashyaka ya politike yandi asa naho ahanganye na CNDD FDD, harimo ishyaka rya Iprona, harimo ishyaka rya CNL, aho umukuru w'igihugu amaze iminsi ashinza iri shyaka rya CNL kukuba ririmo riragenda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abadede cyangwa se bwa CNDD FDD. Ndetse mu mbwirwaruhame umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutanga ubwo yari imuramvya yasabye abarundi yuko bagomba gutahiriza umugozi umwe, ariko nanone bakagaragaza yuko bagomba gushyigikira intwazangabo cyangwa se bagashyigikira iyi CNDD FDD igakomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi agaragaza yuko umubare w'abayoboke ba CNDD FDD wamaze kugenda ugabanyuka kubera ibibazo bya politike biri mu gihugu imbere, ndetse n'ibibazo by'ubukungu abaturage badahwema kugaragaza yuko byatewe n'amahitamo mabi ya politike, by'umwihariko umuyobozi cyangwa se umuyobozi umukuru w'umugambwe ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye akaba agubwa mu ntege n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ibi rero bikagaragaza yuko mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027 bishobora kuzagira ingaruka ikomeye cyane kuri iri shyaka rya politike rimaze hafi imyaka igera kuri 25 riyobora iki gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko Petero Nkurunziza we yasize ayirihaye umurongo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeza kugenda yagirizwa kukuba byinshi yagiye akora ari ibitagaragaza iri shyaka neza, ndetse bikaba bamwitura kuba bamusimbuza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi benshi bamushinza yuko hari amavugurura atigeze akorwa, ariko nanone ntago ibingibi biri kuba nyamara muri CNDD FDD naho ibintu bitoroshya bina gatoya, kubera yuko biravugwa yuko muri CNDD FDD umuriro uri kwaka mwibanga rikomeye cyane nyuma yuko babuze amahitamo. Izi saha ntago barumvikana ugomba kubahagararira nka Perezida wa Repubulika, niba nyakubahwa Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye azongera gutanga kandidatire ye akiyamamariza cyangwa se iri shyaka rikamwamamaza nka kandida perezida, cyangwa se niba bazashaka undi ugomba kuba yagenda abahagarira. Icyo tudashidikanyaho neza mu makuru yacu nkuko twamaze kugenda tuyatohoza nuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo usanzwe ari umugumyamabanga cyangwa se ari umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD mu myaka igera kuri 20 byamaze kugenda bimenyekana neza 100% yuko nawe azatanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikavugwa yuko ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata mu biro abikuru bya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi
atigeze yakira neza amakuru yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba arimo aritegura kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu. Turaza kugenda tubabwira intambara zikomeje kuvuka mu gihugu cy'u Burundi, yaba hagati muri CNDD FDD, turababwira amakuru akomeje kugenda avamo, ndetse yaba no mu mugambwe seneri uvuga yuko ari ugomba guhangana na CNDD FDD. Birazwi neza yuko uwo bita Agatorwa nawe aregeye kandi yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyaka rya politike rye rizegukane umwanya hariya mu matora ateganyijwe kuba muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi naho tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwamo, aho bivugwa yuko umugabo bita Prime Niyongabo, Brigadier Lieutenant General Prime Niyongabo, nawe yamaze kugenda afata ibyemezo bikomeye cyane. Who are you? That one who is knocking. Bro, how are you? Amakuru kandi agakomeza kugenda agaragaza yuko umwaka wa 2027 mu matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi, ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD rishobora kuzahura na opposition ikomeye cyane cyane yuko nabo ubwabo hagati yabo ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Benshi baribaza bati ese iri shyaka rya CNDD FDD rirakomeza riyobore iki gihugu cy'u Burundi cyangwa kera kabaye hagiye kuboneka irindi shyaka riyobora iki gihugu cy'u Burundi? Ariko nanone nkuko twari twamaze kugenda tubikomozaho tuvuga uburyo bihagaze hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, biravugwa yuko rero aba bagabo umwiryane wabo ukomeje kugenda ufata indi ntera, ndetse bikomeje kugenda biteza n'ibibazo mu baturage b'igihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose yuko iri shyaka rishobora kuza gusenyuka, bamwe mu bakadire bakomeye cyane baryo bakagerageza kwiyomora bakaba bakora ishyaka ryabo ukwabo. Nanone kandi turibuza gukubitira mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi, tubabwire yuko ibi bintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Atuze kugaruka ku gisirikare cy'u Burundi, turebe abasirikare babo bakomeje kugenda boherezwa mu bihugu bitandukanye, aho bivugwa yuko abasirikare b'Abarundi bari muri Somalia abamaze kugenda bakurwayo. Abenshi baturutse muri Somalia baracyakureyiminga imishahara yabo bahembwe, ariko nanone direct batarahembwa bakahita basubizwa ku butaka bwa Kongo kujya guhangana n'inyeshyamba za 23. Ibingibi nabyo biratuma benshi babyijujutira, benshi bakavuga yuko ari nayo mpamvu ikomeye cyane ikomeje kugenda ituma mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bakomeje kugenda bahunga igihugu umunota ku munota. Turaza kugenda tureba imyitozo ikomeye cyane irimo irakorwa n'imbonera kure muri Cibitoke, aho abaturage bivugwa yuko batari kuryama ngo basinzire kubera ibiturika biri kugenda byumvikana mu masaha y'ijoro. Biravugwa yuko kandi igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye gufata icyemezo cyo gutoza abasirikare benshi nyamuneka kugira ngo barebe yuko bahangana n'ibitero bikekwa yuko bishobora kuzagenda bigabwa kuri kiriya gihugu cy'u Burundi. Turakubitira mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi, amakuru yamaze kugenda amenyekana avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabagiye gusimbuza umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mugabo Prime Niyongabo akaba agiye kumusimbuza umugabo mu by'ukuri Brigadier General Ndegeya Diomede. Uyu nguyu bivugwa yuko ari we ukomeje kugenda avuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko amatora y'umwaka w'2027 agera agomba kubanza kwikiza bamwe mu babona yuko bazamubangamira, abenshi barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Denise Bucumu Nkurunziza. Uyu ari umugore wahoze ari umugore w'umutambo wa nyakwigendera Petero Nkurunziza, ariko nanone bikavuga yuko umugabo urimo Prime Niyongabo nawe ashaka kubanza kumwikiza, noneho igihe cy'amatora kikazagera nta numwe ushobora kuba yatambamira bimwe mu byemezo bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agenda afata. Turibuza kugenda tubabwira byinshi nyamuneka ariko tukira aho ngaho reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share mu by'ukuri kugira ngo amakuru yacu tuze kugenda tubana namwe umunota ku munota, isaha ku isaha, cyane cyane yuko amakuru yacu uba utapfa kugenda uyasanga ahandi. Nibyo biravuga yuko rero hagati mu ishyaka rya CNDD FDD intambara ikomeje kuba intambara yuko bari gushaka ugomba kuba yaba umukandida iri shyaka rizatanga mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ariko nanone nubwo bwose bisa naho bitarajya hagaragara kugira ngo hamenyekane ugomba guserukira iri shyaka, nuko nanone muri indi shyaka rya politike ritavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko ishyaka rya seneri, bivugwa yuko abaturage baho bamaze kugenda bahaguruka bavuga bati
ati mu gihe cyose ishyaka rya CNDD-FDD ryafatiye ubutegetsi nta gihe igihugu cy'u Burundi kitabaye mu bukene ndetse nta n'igihe tutigeze tuba mu buzima bw'amoko n'igisirikare cyacu kigenda kigira ibibazo bitandukanye ariko nanone igihe kirageze ngo iri shyaka rya CNDD-FDD rihererekanye ubutegetsi n'ishyaka rya Iprona cyangwa se CNL n'ubundi nayo akomeza kugenda agaragaza yuko akomeje kugwiza abanyepolitiki cyangwa se abagumyabanga muri iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi bikavugwa yuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo byagaragara yuko bakomeje kugenda bashyamirana cyangwa se batavuga rumwe, byatuma benshi bigumura bakaba bareka ibyiri shyaka bakaba bahitamo kuba bashaka irindi shyaka rya politike bashyigikira mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nkuko bisanzwe bimenyerewe, amakuru arakomeza kugenda avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo aragenda avuguta ibyemezo bikomeye cyane ashaka umuti. By'umwihariko biravuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba arimo arategura kwikiza aba bagabo abona yuko bamutambamira, nkuko go yafashe icyemezo gikomeye cyane agafunga inkoramutima yiwe cyangwa se inshuti z'akadasohoka ziwe zirimo umugabo bita Alegiyome Bunyoni. Niko n'isaha ku isaha dushobora kuza kumva umugabo bita Reverien Ndikuriyo ashobora kuza gutabwa mu munyororo kubera yuko yamaze kugenda yigumura. Amakuru kandi akagaragaza yuko nubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arategura kuba yakiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, yaba ngo umuperezida mubi, by'umwihariko akavuga yuko abasanzwe bamenyereye ibikorwa ndetse n'imikorere y'uyu mugabo bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Alegiyome Bunyoni urimo uragirizwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'uyu mugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Alegiyome Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga ni amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL avuga yuko uyu mugabo Alegiyome Bunyoni ngo arimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD-FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye bari kurebana ayingwe, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndikuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politiki y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon Rwasa nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo kuyaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD-FDD, ariko abadedebo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD-FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje amatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka, nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'abakomba Barundi ni impamvu z'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo az'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucumu nkuru nziza we yakomeje kugenda agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Si ibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire
igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Arendi Kumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutera ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima nyuma yuko yabimye igiturire ndetse yanze no gukorana nabo